Hey hi All India Radio Aizolani Sports Magazine. Tunchum Sports Magazine huna chuan Lalian Zwala Changte ISL player Chilean club ami Conrado Palaina akomna ilongai thangu Tunchuma hian Indian football star Lalian Zwala Changte komna hun kan nei theidona kan lom tak zet ani hey Yazol Changte te pon tia commentator te chon ISL kan han khel zo chia chela intana pet goal tamberinia kha ISL boru kha min ham sil che Nia o pathian min shoi ro pui ka ti hle a chan chu season 20 kanin hatiang din mun kan thlen thei kan be se lo shum shuma a chan chu game lia goal kan thun lo a game ru first 6 game ma goal li chau kan thun ani be se nei cheber ta singa mi kan nia midang pun kan semi final kan lu hin ring lo shum shum ani final page chu soi lo chu wan chonin ama sabara chon pathian min shoi le ong puina ni ka ria chu mai ba ka chonin players te zong le kan coaching staff te thorim na le pum khatna aning ka ria oh Chennai na Lian Zwala te enkol tu hi Bolton Wanderers te Wigan Athletic te Burnley te English club tha khatilo enkol to tu Owen Cole khania chumi pona player tha ti chu Lian Zwala hi nia ISL khana kina kan la let le dona ama sai Lian Zwala chanchin te ni zon ma sai la nge inu le pa ming te in khuwa te khatin te mem thil masala ke hi zo nuai lung le atang ron kal kania tuna hianin kan chung ko member pasari kania kanu le kapa kanu ming hi til ro le ni kapa ming civil shet puya kapu hian min ladang puya no pangte kan ni tanga min tui pui tu ania kapu hi si ro chunga ania tin ko na te pathum anom bokani chuan ni le chulai chuan hei tha tu te footballer tha tiang chi mo hat khatia han soi do hat chiang han om ve shim shim tha tu te lam tang chon footballer lo ni to hi tu ma kan la nei nga lo amaro chu kan nu lam tang hianin sports te thei sports lama tui mi chu an om badminton tiang te tiang lam banga tui mi chun om ve ni le chu tu tiang ai zon nan ta ka mang hi chun om lem lo tikhan football kha enga tang nge tui chho tran in khela kha ama no pang in khela kha chu om ta chu chu ya tui pui shim shim chenge nang ma khan hemi career hi in tum chho ve shim shim o atira takhi chonin ka shiat china chonin ka chungte kanu le pa ka pu te tangpon ania ka shiat phak china chonin football hin tui sa chu kan choi tong khanin lo khel to sa professional level lo khel to omlo ma se in khel shim shim le a en shim shim hi and then World Cup Premier League tiang te hin en anen na sa ta kami tang te pokan min influence na sa ma chuanin ni no pangte tangin kan khel chowa khel tur players thian te khel pui tu kan nei lo pan unau pali kan nia 2v2 kan khel vai zela kam sira ti khanin kan tui chho ma chuanin ka tui chho na chan tak hemi football hi ka kal kong tura pathina ro ta ning tia ka lak chho na chan tak chu 2008-7 borwa khani ome chu ta chuanin catchem yang sports and youth services anon din ta khata tang khanin ni hei ka kong turin ke ma rilru ka in siama chumi hei ka kong turan hi atin chu tang chuanin cái tỷ số này 2007 al unita Lian Zwala hi June ni riat sang kha zakwa somko pasari ani akum soma in tui chho tran tina ni mo kum som min ni chho tang kha ni atum tak ang chi kha chuta chuan ta achan chin tlem han soi taila subroto kapa 2012 khan ankal ta kum som pangani ya I ano pang polania khelna hun po chang phamang lowa I aman chulai choron soi zawanga chulai chan tunhno player tha kan ti local player tha I vanal thangate thaki mate I tuna Mizoram team atel RF ate khati hote ne khan team khata nom ho ania khati hun lai kha I puthanga puich vanal thangate mon ki mate khati ho ha enkol che ben chain oma amo khami mate po khan side na yomem omlo side na chon jeri zo khom ta tro o khami boru ka khan in khel phalo vela khan han nual do lai te ne
nei te reng mai achan chu min du sakani sa thlang po khanin ka speed ka ma se chu tianga thiam em kha kan lo achan chu ke ai thiam le experience lo nei tha khan tamo wang khanin khuta delia kan chu khal po khanin ka khel kha ka changlo reng boka chuanin chu khat mi ten sang e khel thim delia khanin voi kha chu first half ka khelamo chuanin chu ka ran sai zawanga chu khat quarter final la khanin second half ka lut le ta chuanin chu sei zaw le ngo khata kan kal kha ka changlo ni first boka amar chu first ka chan voi khat ka lut ka ti ka van nei wang liu ni mz ta ka sei top len puya wan so lai a ko thalawa chu wang chuan di khan min da lu ta ni first 11 a chu ta po chuanin kala shia reng chu ka khel che em khop me kha mi tum ber kar khanin ball ka hne na ron kala pi me kha kalo ti sola mo ti mai tur khan ka tiang va khan ya chuanin second half khan min second half tantir minute somli paruk sari min somli pasari chowa khan min thak trem boka chuan ka va phei nak ta vui deuh khanin sa thlang hian atu sei kala sare kha min motivate tu ponia atu sei chu de ka va phei nak kha ngatinge under 17 ta na khel tlak poi ni lo khel to ra su under 17 a po under 14 a po khela eng mai ni la bang kha ti karlu khana me ma relu tak chon kha min motivate du na le min fui du na zo kha ni ti kha chu ka ria ma se khang hun lai kha chu kan la na upanga karlu khana me ma ka trap zo bench khan ka thua ngai om thin khop mai kan players pui te po tung thleng hian kan lain bia chu sar thlakan ti chu tuna mizo ko cha chuan a thaber bol mi ni ya Santos Trophy Mizoram champion pui tu kha ni ya h final thanga chuan chu min hu chuan lian zola kan ria dang kan chu mian training lai po chu ka mu thi na a huna te po kan om thin kha ni ya chuan chu min hu chuan MPL a lunglei hin rong khela lunglei hin ron try la playoff a khan lian zol hin a kai pui ta ni khata khan entinge lian zola dang zok in ni chodan lai kha khata tang khan ye chung te hian in le kha in concentrate deuh tu kha min tita amar chu kanu hne na hian class 10 ka pass nuwa ka ti ve to pa class 10 ka pass nuwa hian Mizoram chu sen academy ka om dong ka ti ama se angai na chu ka sa chung lo ban tin nge opportunity ron om dong ti te kha ti chuanin lunglei FC a khanin ti khan ka khel chho ve ta sa mu na hnuya khan chu ke chem mi nga tang min an kol chho ta a ka ti khanin a graduate chho tem te jing a khanin min la ve ta sarem ke khan ti chuanin tun thleng hian ka ho pon tu na po ti khanin min buai pui training pui ka ngai pon min pui a tun thleng in ti khan ka guide min guide tu la ni ta ti chuanin lunglei FC a khanin no pang te ni chung khan min ringa min khel tira experienced player thatak takan om lai khanin chuanin khan lunglei a te kem kan ne a ting khanin be sei kha sang ve em ma chuan ting khan karon ti chho ta MPL playoff ka karon khel ta chuanin khata khanin top scorer kan ni ve ngeng ka ria nga ka thuna ting khan karon kling chho ve ta ni ti chuan lian zola khana tel pui reng man ta si lawa MPL 2 kha khan lungle kha chun relegate le ta ni om je chu lian zola tel to lo thung ta lian zola chu khami kha DSK Sivagians Liverpool a khan azom ta Pune a khan zom ta chu mi training a chuan khami atang khan Liverpool tak tu na Premier League champion mei tur coronavirus wanga boita ka wanga la champion ri lo te po han ti taila Liverpool ate khan ronzu anzu kala player te pon zu huwa khami experience kha DSK a ithil to na khami an shil masala chung jo chon Liverpool la kan thlok phele don ne DSK kan lu thlau tan hi all sam lo ve khop me a chan chu Mizoram a khan trial non nei don ti ka ria chuanin khat tang khan newspaper wang line hen ka huwa a chiar ta ka kala chuanin ka vakal ve to pa mi sang hi atang sang thung chuang niang trial jinga khanin tu market po ni lem lo khanin ti khan kan vain ti ve nok ha chuanin van ni thak ta khanin kan ting chho ve ta Pune final selection kan nei le ta chuanin ta po khanin pathian zara kan ting chho le ta ti chuan DSK a academy kan ti chowa under 17 a kan khel chowa chuanin pathian khoi na zara hei mo te ho te tiang mizo hi kan che tha
lo ma big takin ka thempa moi na hian pathian zara coach lu sak kan ni boka chuanin kan che tha chho ta chuanin khata tang khanin Liverpool culture te khanin te han min thlang chho ta exposure training nei tur khanin min thlang chho le zelta along on khop mai chu moi ati chu Jerry moi ming thang anti hinia ISL player thoni ya Jerry moi ming thang le lian zol khan thlang ta moi min fil dang khania Jerry min fil dang khania Trent Alexander-Arnold te hi captain khati hunai chon junior a khania inge khami an training a izu huwa kha nie Alexander hi kan zukal khanin a players chaber pol ni chuang lo kan zuk training pui khan mo ma se khatiang khoba ain thak danglom timang thei kha an mani ne khan kan training ho Arnold te ne han training ho kan training ho reng ta under 18 la ni ve thau ta chu ti lai chuanin ne khatiang khanin a chaber pol ni chuang lo ma se ability nei training chu le a thokrim ni chu khatiang khanin kum ni nu vela han Liverpool main player aron ni chho thea ama khop mai khat khuta kan zuk experience pakhat chu an work ethic an thorim zia te le an le in in uluk zia te an zu zir chu ka tin ball hi kan bularon thlen mai anin khongai ka pass don khongai ka kal pui don ti kan shet india chuanin game ala rang lu tuk lo ta ball kan changa ti kan pe na tu ti kan en thei ta kula chuanin kan ball kan don mai hin khongai ka pasang khongai ka pe tang ti kha kan siat anga kha te po kha zir injir na thata kan inga sia je chu Liverpool ai kal khan nang ma kha na sa zokin ma so na pe chen mo tan le zul tu na le ni le enge player a senior player zok te Milner te po midang te po in han huta khami tang khan enga mo thil thar enga mo han hu te ne man mani atang khan nia tum khat khamel uta kan bakala an training te kan vaena continue te Milner te onen po khanin thalak mo na te po kan ne an training hi ka mu da na chonin an ti mai lo ka ti mai thai top train and recovery like pony se rondos like pony se and slide pop tho kan ai desire chang ai an chang ra tik lai pon an training chung ka chuanin kha an en tot lak na me manin ka sia chu tian chan news kan han share training na chu in hliam an ti kha thil ma kan ni lo khel tum khana lo fight na sa hle ti na ni chu chon TSK Sivagens khan ta India ram football kal phung chu I league ko ma khati lai chon ISL khalom lo wa I league khan TSK Sivagens an han jiak lu tan han khel khan ya inge I league kha khami boru ka khan in no pang sia in team kha foreigner chon la bok ma se tlem chon no pan na te po khan ma inge har sa ya mai league khan khel kha ni I league ki rin a hena tough de consistent ta khel phei chu har sa veni ma se coach se du sakna wangin dikhanin kan khel chhovea dikhana khel tampol te pokan ni ta season to pa khanin duangin kan result chu thalo amaro chu kong tam takin ka future turatan kalo impu cha lok ka ti mai a har satwal khanin kong tam takin experience ka nei pha chulai chon hang kai chhodor dor tai la Notice United ta te po khan lonin in kal khan ya tro chon Delhi Dynamos a Delhi Dynamos ka kan soi chak lai chunia Delhi Dynamos an khel chuma Pune khel chum khan speed mo la khania helai te han ti lan kan cha ka achan chu chanchin buwa khan nan ti lang ta ni chu ta chon lian zola speed an ti chu 35.80 km/h ania achak zia chu khamia kha khati lai an chin chedan chon Cristiano Ronaldo kha 33.6 km/h nia Lionel Messi kha 32.5 khai khana chakani atluka lower ro chu Gareth Bale 36.9 khania enga mo achu dana chon khami an speed chaklai ber khania enga mo diklo dok te po chom thaya ma ro chu khamian thleng phashim shim mizot langwal ina thleng phashim shim akha ro pui ka tia mimal taka ka mudan han soi vele bokila na thiela khan friendly match khawm dona kan hangkalan lianzol te hunen hian chong kan khela lianzol in pm kan tia tia adul chu lo sek vek me a thokri mani ti kha chianga chon na thiel feel kha abi bawani amam lu tuklo ma ro chu khata khan kong chaklama a chaklama khan atlang chaklu tuk me hem bol hi ron la pheita amak wak lo ya ka ti ta hemi hi aste chai ataka kan mu ko chu ke chu ka oi do rum mai ni thileng ki ma kha chan chu ka tiang speed kha no me lo wa Thailand ho le ngin khel tum nge Indian khel tumin
Olympic qualifier chắc đâu maybe khi mà cho Crystal Palace mi hi lo nia I Chennai again trùm thâu nia chú tiếng đâu chuan khát tiếng mi big tak tak kha kan bula thu hi ni ti kan ring ve chu lai chu nge kha mi han chak tur khan ti tak thok rim nge pian pui chu manga nge ti che thok rim nge ni nie Catalan nei vening ka sia pathian na min pek ve liu ning ka sia speed hi thiam na ro hi chu ka nei lem lo khai sia tang kan su bro to kan kalai te pon khel na chang lo kan nia chuanin ma se khamia in develop tur khan thei top tak meu ka chua tho ni ka speed chu ka nei ma se lungle tan chon to mai thei mizoram tan chon to mai thei ma se heta level sang zela tan khanin ka impu cha khami ka speed kha aina sa ka zir ya ka training ve tho kha nga ya khami ama ka speed sa lungle FC ka khelai ka speed ang or kha heta level sang a chuna tok to lowa chu wang chun khami ni tur khami ya in develop tu po khanin na sat tak pon ka pe ve tho ni speed tuna 5-6 vel lo ni ta to 5-6 lo nia chuan kumsom ni pan hi tunai I thlen chin hi ilung oi tok nge khami han ta khan nge I thlen china tuna ri chuanin pathian min shon hi ro pui ka tia ne setback tam tak chu ama ro chu hi keima min ti chak tu le min fui tu aning ka ria tuna ka thlen china chuanin pathian min shon hi ro pui ka ti tak zat chuan ti khan eno han chau tura ka lai ngai India team te India team an khel ma sak para goal in khung te khami in khel chawa khami tournament na goal in khung chaw khalai bo rok vel kha nge India ta na khel hi enge dang lam na ka ngai dana chuanin player sinati thei sang ber pakha chu India ram ta na khel hi ni ka ria chumi khel thei tura opportunity min pe kha aro pui ka tia pathian shruana na sataka ning ka ria khel ma sak ber kum kha kum sang ni som panga som pariat kala tling lo deu kum som pariat ver kan ni che khang hun lai khan ani ta amak ka tia min ron ko ni ti ka hriat khanin kan coach hian min hrel ds ke kan coach Dave Rogers sa hian min hrila ka oi lo hiala ka check chenga ti kan media vela ti kan lo oma ka trap hial ani ka long lu tu kam mak ka til tu kha tiang puma min ko ka chuanin pathian khong na zara thiang kan chet tha chho pa ngai chho vele khanglang bok ne ama khop mai lo mong chuan khati lai kha chuan ti khan an ho ko chun zom lo do khaw ma chuan tu na chuan India player poimon to ni India player poimon to a ko chuan nge to a tu da India team an than le don pon yen zol tel lo kha chu thei lo ta ni to chu tiang chu ni to ta chuan Chennai na hang kan le du ta Chennai nan lu ta Chennai kha asoyang khan an result ta thalo am pet goal thei box si lo wa Owen Kola ron nu khan an ta chulai chu Owen Kola khan nge in dang lam na ron then da na kha nie aron lu thi phatakang khanin players te hi in pum khat turin min tia training na re ya po in haute khatiang local lo ti sol palani pon khatianga in hawa in ti burburang kha du lo ta players te min in pum khatir katimai tin ground chung mai ni lo ground pon lama po dinner ho tiang reng te chang te khan te an start chawa chuanin training na hi high intensity kan training nei zong hi kan theina zong kan petur ni ground chungai omlai training lai chuni theina zong hi petur ni aba kai thil ti ju ka soi selo eng potoro ati hi hei player sen kan la fu ning ka ria chuanin chumai ba ka players te a ring na hat ngama kan khel chu kan ni chuanin kan theina zong pe a kan enjoy turin min ti topa chu players coach nang ma ring tu nei chuanin nang ma tlem te ka pek veli cha ka tiang deuh kha ning ka ria chu Owen Kola thu soi khai I chung changa soi hi I hrekherem ti chu ka hrelowa a soi pakhat chu defense line thiat nan chuan lian zola kan nei khami a line vat pal tlang nan khana ti khania khatianga I Euro player thapolo enkol to tuina I chanchin an soya khan enge nangma phurna pem te reng mai achan chu I soyang khanin khatiang khopa experience nei try ro pa po ina khatianga compliment minon compliment kha chuanin keima hei thorin le zual du na min pe chuan ta tikhan ISL a kha chuan I tiang kan soi sak mai nga aro puizia chu India player a ama ya pet goal tam chu Sunil Chetri chawni goal sari score a Chennai na phei chuan India player a pet goal tam bera ji chu tiang chu ni player tharwal la khom si khan a che thaber khani ya
July a chuan I kan pel le du lai chu I foreign na khel chung chang hi kan pe soi dei tua I Vikings ten te khan soi zoma I lut man ti te khaum ta khalai chung chang kham yang thil ta che nia ka han chho le khanin doing ka omrei man talawa India game te match qualifier te kan nei don wang khanin chu mai ba ka zep thu cheng lawa players te kha an chani an players thaber ber pali panga te kha an first 11 and regular player te khan nia tun ang din huna kha chunin chance kha awang ve ni chan chu India international lo ni ve phei chunin an coach pon chiang takin min sila khang chung chang te kha nangma ma son zel nan chunin India tuna ani lo pon consistent ta khel kha poi mo ri sia atia chu kan chau khanin be sei po sang ni ka news fake news te polo mana ma se pathian zara ka ti tha ve ve wing ka sia coach te pon min du saka ti khanin min du ve tho ni chu ma se awok talawa ke ma chuanin ka sia chantir le min sil chantir ka chuanin ka ho chom le ka sia ka lunga ya ka trapa ma se ka ngai to chen hianin pathian min lo buat sei zok ning ka sia hemi huna tan hianin tun ISL te tan te hianin min lo buat sei zok ning ka sia tin mei ba ka khami ka ho chom na ka thorim le zuang min pe tu le pathian lamin nei zual tir tu ni bereng ka sia han te kha a thain ka sia engkim hi July chuan ta lo cham chu ni thei dal ta foreign bi ka chuan foreign kha kalila tu mem chuan chu mi pa chuan thorim net na le in sum theina tun din mun thleng tur lai kha min han soi tel sak bok la tu na ka contract chennai na ka zia ta na po hianin foreign opportunity oma club in ron som nei chuan free chu theina kha contract on club ani chuan chinai na kumenza thleng e contract ni kum ni kala ne ya chu ka tum zia soina ni se kala tum zia soina ni se nie hatiang pathian zara bultan chho chau tur kan la nia pathian zara hatiang din hun lai te meeting in kan thleng be the hi lo mom ka tia amaro chu kong hi all sam lo wa lo cham na tak ka soi vek lo wa ka soi kan soi hun om lo wa chu wang chuanin thorim na ama sapara chuanin rules ka nei ve a ke ma hianin rules ka in siam ve a ama sapara chuanin pathian da poimo ma sapar na nun hi poimo in ka ria ring tu tia chuanin pathian talo chuan eng ma kan ni lawa eng ma ti thei kan nei lo chu wang chuanin pathian kan da poimo ma sapar chuana ma hianin kan ta na kong tur hi chu min ruat chak zel ton chu ka ring to pa adota chuanin kan nu le pa te le kan zir tir tu te kan coach te thu o hi poimo le hle in ka ria chu ka ngai poimo a tin bible a po nu le pa te chon mo hi dom reina lo lin na te ania chu wang chonin chu poimo in ka ria pathum na chonin tungru na le thorim na I tungru na kha thorim na in a chun jong si lo chonin ong ji ong lo ni tungru em ta la ni tin trong trai la kal la training le chung si lo ta la om ji om lo chu wang chuanin I tungru na khai thorin nai na zoi lo chuanin a thlen san tak thei lo chuan in sum the na hi a poimo hleng ka sia big takin mizo te a vai kan kluk lo na thin chu le in kan in sum thei lo wa vai mai ba ka foreign players ka khel pui te ka zo thin chu season offline an hin ti thazok ta chela ni mizo te le vai point tho a hian atam zok chu kan chak zong kan le na tu ti zong hi kan na sel du ga kan tak sai na mo ni lo hi chu wang chuanin mizo footballer lema no local zel tu le ka thalai pui te po ti meng hrisel na lama atan po kan tak sai na amamo hi tam zo pila in sum theina nen to bara chuan le poimo tak chu beidon ngai lo nei poimo leng ka ria kala soi mana em o ka shela ma se ka soi thawanga notice ka khela kai sianga chance po nei mu ma lovin minute sanga le ti chong khel tur oma minute som panga po khel manglo ni si zong tuang kan karal du hi na thina ka trapa ka chung te hi ka kola achang chuan eng ma hi ti chak nei ka nei lo
tikhanin kachung te ka bia min kola kanin kola kanu kachung te bulan eng ma tong lo hian ka chap ka han chap top zela ni chang chuan ka teng kop khan ama ro chu min fui fo thin na chu pathian ring ta ta be dong lo wa kal zel tur hian min fui thina kanu la pa te hianin chu kha hun lai te po khanin lo in tha dai la lo tikhan lo enjoy la teng khan teng min du sak chong lo ha tiang hi ka thleng don chong lo ti la lo in thla da in lo thok rim lo ila tun tin huna hian in ma yang ka ram thu don lo phim chu wang chuan beidon ngai lo na har sat na le boina ka ra po beidon ngai lo na kha apoi mo le hle in ka ria chuan pakhat ta kan zo bel cha chu apoi mo le bok chu lom man khani tai ngan ria am je chu in lo te mo khan ta chu no pang fui na tu thatak te po ni thenga soya rem chuan enjan nge tun contract nei la ya khan enzadin nge contract in sign tun season khanin akalak lu tur hi nuai som kwai chuna tlem lawang pathian zara chu season khat kan han ti chuan kum khat hi tling lo dewa chu tiang chu ni calendar kuma chuan noi som ko ai tlem lo khan lu ta ni chuan hun kan nei tam to lo ma ro chu kan ti thok anga ama hi Nike a contract nei ani ya ama address zong song khan Nike na ron tum ve kan hi chu ta po cho poisa la dong po kha chu zat kan soi lo anga I Nike a chuan hey Michael Jordan ti te Ronaldo ti te antamani Drogba ti te tun ma chuan Wayne Rooney ti te po khan ya tun ho po player lang sar tak ha contract kan ne chu tiang zinga chuan tel ve ni ti lai te ha kan soi lang du po ka I zona toite te kan zo ta nga chu kan khar na turan to nga lo in ring se I tap tan ber nge Chelsea nia ta England a chuan player ngai san ber Cristiano Ronaldo mizawa didika lung lei pa te po ti theng chu I coach ngai nat ber Owen Cole chuan I goal khung toila lo ber tum India ta na first goal kha India ta first goal nia football wa ngai lung ngai ber tum North East ta na ka khel tuma chance ka mu lo tum kha ni mai the ni North East ta han match khat che khela ron lut sok kha zo chuan ai chu football lo do bial du ni ma sak ber kum tu na mi na chang don to lo kum cho ne kan zo to lo sa ni chong pa thum ba le the ani pa ni chu ti chuan mizo defender ma chon har sa ti ber zote chu khel pui ni Chennai na mi ni ram hun south mi ni ya chuan ti ni defender shim India ima chon to khel har sai ti ber Sandesh Jingan Kerala lampang ani football wanga mitui itlak toy nem nei venual to I zo tur tamsia hun kan nei si lawa tuna chuan ti lom thu sei na hun kan han penga ye pathian khongai na zara mi te ngain tian hei loking chowa tem lo ngai kan lo ka lom hle a ke ma chuanin bultan chau tura ka le ngai a mizoram ni pui te le ka thalai pui te po pathian ne na kan thil tum te kan dreams te hi pathian ne chuan a ti hlo tin te a pathian da poi mo ma su chung zela kan thil tum te hi kan ti chuanin hlo tin na kong hi omani chu wang chuanin ka thalai pui le no pangjok te po chumi chu ka fui du chawa pathian ne hen engki ma ti theya kan da poi mo ma sak bera kan nun chung rel lu tu ni phat chuanin kong engki ma min tro jelang chu kan nuna hian chiang teng ka experience ani tin alaya all india radio te kom na hun limom tak min siam saka kalom ma trong china te po min riat chua chang in la lian zo la chang te ming in lo riat chua chang in trong china te po min lo she chin tur khanin ka cha du bok cheu ni lian zo la chang te kom na hun thatak ming pe ka vai kan lo ma I kal na sel tura du sak na kan lan che tuna kan ngai thak ta khala lian zwa la chang te ISL player Chennai Club ami kan radio palai na kom na ani olekhati zung kha tunchum sports magazine ti hun kan lo man ho thei te lo ni le ta All India Radio Aizol chang puan chwa ani